what may evolve out of this kind of Orukiiko oru olwaba aha kitebe ekikuru ekitongole eky'ebyoburuuru lwaba lwebembirwe olikulira ekitongole eky'ebyoburuuru Justice Simon Byabakama okuyagira ngu buli omu weena oli omu Akaruuru ashemerire kureeba ngu yafayo kumanya ng'oburuuru okuburonda kwine kuba okw'obukireera hamwe n'obusinge. And therefore every stakeholder who's involved in the campaign process must play a role in drawing back and ensuring that the ugly scenes of violence, bloodshed, even loss of lives must come to an end. Olikulira ebikwekweto bya polisi Frank Mwesigwa yashoborera akuba alikozesa omwika ogurikuriza amisho ahamwe na n'ebintu bintu na mnonga omukwasa kumaraho akavuyo akari kubarukaho ombwire bwo kuronda oburuuru kubanga fenga security tuina obukodyo bungi obutukolesa. Tear gas is non-lethal. We can use it and we use it. It's acceptable. Embwa tuzikolesa tuina canine unit ate twababurde lwaki tuzikolesa ne level how we can use these dogs. Now all means we are using now are legally allowed. Ori Secretary General w'ekigombe ekya National Unity Platform Louis Lubongoya owashekera Robert Kyagulanyi yayoleka okukwatwaho ahabo kweyonjera okw'ab'ekibiina ekya NRM okuguma nibatwara abantu okubiha omwanya gumwe okubata omugundi. Abawagizi ba NRM batandise okubatambuliza mu motoka za polisi okubatwala ku rallies ezo. Tutanya okulaba ebifaananyi akabuli kawungezi nga NRM eraga nti ina abantu bangi abaze ku rallies zaabwe. Ekirabika abawagizi bebatwala ku rally eno bebatwala ku rally endala bebatwala ku rally endala kubanga baba feringa muze mubiraba. Ekyo tekyali wadde kizibu. Of course ekizibu ekikirimu muntu bakozesa ssente za mu omusolo kukola ebyo byonna. Moses Byarhanga owashekera President Museveni yagira ngu ebibiina byonna byine kwikirizingana kandi bakagendera aha biragiro. Kulu tukanyiza mbu abacandidates beje tugoberera amateeka nga bwe galagira tugezeeko okwewala abantu kutambula mu procession nga oluguudo lwonna balusazeewo nga abalala abakosa oluguudo olwo tebasobola lukozesa. Ojobail Augustine owashekera Nandara Mafabi okuruga mu kibiina ekya Forum for Democratic Change yagira ngu hashemerire kubaho okushomesa abantu ahabikwatire n'Akaruuru ngu abo kuba abantu okumanya by'Akaruuru kyendire. Tutunulidde enkola ey'obutayigiriza abantu oba ey'okusensitizinga abantu baffe nga tulaba nti eddiridde nnyo emabega era abantu tebamanyi na kyakola nga biometrics zino ezazze n'ababaka ba parliament tebamanyi zikozesa. Gasha kwa Ivan Nyesiga aha Watayari West.